tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lokasta, dituin agnaid na ang tilagring, ruway na bakit? Saan ka din nagsaritaan tanti may papaniti day talakay? Agabrod ti kasinsin ko. Awan ti kadwa na ija balayda. Awan ti kasarsarita na ijay. Sapay adayo ti balayda iti kadwan ti tattao. Angam ay nawaw. Apay akas na ti reaksyon mo. Ada ka di parikot, Gabriel lakay. Ay, awan mo't kid di bakit? Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Ada ka di sakit tinakam mo ka ni Auntie Lagring, ah? Awan, bakit awan? Amom lakay. Sipod pimusay ni nanang ko, ni Auntie Lagring titimbakder nga inak. No saan agapukan kwa na, saan ka anaam-am mo? Laglagi pam, ni Auntie Lagring tinang paadal kanyak itidedya apagadalan, iso anagam-am mo ta. Alawanan, bakit? Ay nawaw, pangipanam ka dagita ulas mo lakay. Iti salas, ruway na bakit? Iti anya kumama kagapo. Atan sumangput ng tilagring, ang mga noad dati maibagana. Anya kalakit di mutten lakay. Apay nagkatawa ka bakit? Kasano, makapakatawa mata reaksyon mo. Agnaed ni Auntie Lagring dito'y balay. Kasla di mo mutten amo ti ar-aramidam lakay. Saan Agpudno ka man kanyak, Gabriel. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring aging gaita. Isa sana. Anya ko matipagbutngak ngay. Kat balay ta matipag naedan na bakit? Matlagayam. Isublim dagiti ulas mo iti siled ta. Iti may sa asiled ti pagturugan ni Auntie. Kumayak man makistambay, Tata Pedro. Nawaw, apay nga imay ka diti balay, kat sumangpay nantiyo Lagring ita Gabriel. Kaya't ko ti maki-standby pa lang dito, Tata. Ada ka diti parikot mo? Siyak ka di, Tata? Nawaw, asino kumapay dudwa talaang mo dito. Kastoy ngamin, Tata, kastoy. Agnaid itaan minang tilagring. Taagabroad ka no ti kadwanay, di balay da? Apay ka raw, akas labadan danagang kalaunay. Ta stricto day dya, Tata. Napudot pa'y tidara na kanyak, Tata. Ti kayat mo ka di asawin kay, kagurguran na ka. Kaslakastan, Tata. Apay asika din ang sukon kanyak ruin na kaanakan. Sa dino ti ayan ti asawam aya. Napaniti ayan ti kaaruba Auntie Lagring. Ay nawaw, apay nga dayjay. Di mo ka di imbagakan kwa na asumang petak ita. Amo na, Auntie. Amo na matgayam. Apay api manaw pay laang. Iti ayan nga mini Tata Pedro ti tambayan na, Auntie. Likliklik ang naksamot ti asawam kaanakan. Saan mo't siguro, Auntie? Awagam nga ro daw ta agawid. Tapno makapag-istorya tayo mo't Ante. Mapan kusukunin inton madamdama. Agtugaw kayo pa. Tay timplaan kayo iti kape. Anya tararamidan dito ang Tata Pedro, ruway na bakit? Anya kumapay ngay lakay. Umay kasukunan Simbang putan ni Auntie Lagring. Sapsapulan na ka. Ay nawaw, apay ka na. Kaya't nakakano ka in istorya.
Magawid ako tol madamdama bakit? Adamanan maibagana no kasta ka lakay. Kasano nga ron no biglang agungot ni Antem? Ada ka didakas ngay naramid mo tapno agungat ni Auntie Lagring ken kalakay. Awang maganda bakit? Oh, awan madlagayam. Awan nga rod tirumbang apagbot ngam lakay. Apay nga itakalaang, Gabriel. Auntie Lagring. Amumad asumang petak ita. Nagmerinda kayo ka din, ante? Nalpasa ni Taypay. Si Kangay, agkalkaling utan kamat. Sapay, agtigargar dagiti tumang mo. Mabisbisin kan sama. Okay ak lang, ante. Sana ka mabisin. Ay, ante, nagkapiag iten da Tata Pedro itay. Saan amadlaw ang nagkape ka Alamangan kakit din mabisin ka. Adamo tinaluto ang makan. Uwan, ante. Kasta no nabisin, mangan, nalawag. Ay nawaw, nakasapsapa ka nagriing Gabriel lakay. Agtrabaho kita, Rowena, bakit? Ay oo na yan Gabriel. Sana mabalin amaladaw kita. Tamang numay katak iti trabaho, bakit? Numay katak iti trabaho, pangalaan tayo nga iti kanin tayo. Awan ti trabaho mi ita lakay. Anya? Katno Sabado ita. Anya? Sibot simbang pat ni Auntie Lagring. Kasla di mo matinam mo ti aramidam dito'y balay. Nini, sana. Itanya kumaga po. Kas kumaita. Kunam nga agtrabaho ka, uray Sabado mat. Nukas lang arod, mapanak lang nagpalinggay, bakit? Amom aya? Wala. Ilistam lang dagitinas ka nagatangat. Sa anak akomportable nga wan tararamidam dito'y balay. Sa payadanan ti Lagring. Ang mga nuan yan to ti bagana. Ni pare Gabriel, mare. Mapan ka no agpalingke, mare. Amo na aya? Italaang manan, mare. Ta saan ka no akomportable no awan aramidan na. Saan akomportable, wan no? Di na laang kayat ti agistambay iji balayo ta adat istrikto ngantim. Amo, mare. Adang agpay sumadlaw ko iti asawa. Sipod simbang pat ni Auntie Lagring. Kasla di na amo ti aramidan na. Panag ko ng mare, saan nga ta komportable ti asawa kay ti kastoy a setup? Saan ka di na istoryam kanya? Nga istrikto ngamin ni Antim Alagring, idagdat-daton pa ilaang ni Gabriel kan ka kumare. Unangam na bayagan day jay. Kat? Amangan na isungag pa iso ti makagapu No apay asaan a komportable nila kay mo. Pagsaritaan nyo laangan no anya ti rumbang nga aramidin nyo. Agsarita taman, Gabriel. Awan tirong ba nga pagsaritaan ta, bakit? Agpudno ka man kanyak. Kabutang mo ka din ni Auntie Lagring, lakay. Tunggal makitam ni Auntie, kasla di mo ang mutir aramidam. Narigatag kang mali iti matang ni Auntie Lagringan niya. Ay, nawaw. Istrikto ni Auntie. Ngam saan mat nga agunget no awan ti makagapu, lakay. Malagip ko'y dagdat-dato nakpailayan kang kabakit. Taubing tapay laang idila kay. Uray di kalay sata. Uray lako sila panak nantem. Idila ang dayjay lakay. Si kakit di man. Oo. Kanya among ngay bakit? Ang mga numay at manen ti kakapyak dita. Kat kusilapan kan bekal nakite. Nakaidasara kun iti pamigat tayo, Gabriel lakay. Umuna kayo lang mamigat kan Auntie Lagring ruin na bakit? Ay nawaw. Sa anak pa mabisin. Katanyat orasan. Iba't dyan naktulatay ti si Daag. Umay kakit din tagigiddan tayo. Siguradong agsaludsod man ni Auntie Lagring no saan ka makigiddan amangan. Saan amasapol nga gigiddan tayo bakit? Kan amangan no sa anak amabsug no kwa.
Si kakit di matlakay. Mahiruam kan kanyan tilagring. Kasya talaga day jay ngam nasing patlat tamat. Un akin ka, kanya ngay. Panagkita na pailangan kanya kaslakay na ako nabagkalan bakit? Unay kalakit din ay alakay. Bagkalan na lawlawas naman. Mantay nga rudan lakay, antilagring. Ay nawaw. Apay ngay, akas kalamadan danagan si ka Gabriel. Samante. Mabutang tamaan kanunukilat abagkalamante. Anya ko maaga po, abagkalan ka. Saan akas na bakit si kakit di mga? Isumati ko nam kanyak itay lakay. Saan akas na tiket ko asawal? Lala. Magantayo kit din habang napudok pa iti sabaw. Ano ti si Dam Tata Pedro? Nawaw, san ka kadipay anamigat, Gabriel? Nalpasan tata. Apay nga ron masida ti biribirukan. Saan ka nabsog tata? Anya? Basid lang tikinan ko. Takasang sango min kinibakit ko ti stricto nga antina. Makisarita ka gamin kin antim alagring Nasano mga min tata? Panagkita na pailangan kanya kasla kaguruguro ng launay. Kasla kaya nagabagkalan. Makapanerbiyos, Tata Pedro. Sika lang, sabot ka kasta ti kapanunutan na Gabriel. Itanya ko maaga po, bagkalin lang ka ba? Awa mo itagas ka alamidem. Basta, Tata, makipanganak pailangan dito, Iwan. Nagturong nila kay mo iti ayan ni Tata Pedro, kumare. Napansiguro man ang nakipangan amare. Nagrigat ti kasta, mare. Talaga siguro asaan a komportable no kasangsango na ti istrikto nga antiyo. Day tangarod ti parikot ko mare. Panag ko na mare. Masapol ka di apapanawag na ang tilagring? Saan ang masapol nga aramidam day ta, kumare? Anya kay ngarod ti aramidag mare. Agaramid ka iti pamuspusan tapno makapagbanding kayo. Wano saan? Pagsasaritaan nyo laangan no anya ti parikot. Tapno masolusyonan nyo sakbay adumakkel, kumare. Kasano mare, katlikliklikan nila kay ko ni antilagring. Kasaritam iti nasayaat nila kay mo, kumare. Maawatan namat siguro? Saan laang anairwam akadwayo ni antiyo iti may sa abubong? Nang runa, kat nagrigat nagpayso tinagdalanan na iti agdatdaton pailangan ka. Sa bagay mare, husto ka. No, daan tilagring kan ruwi na ti agsarsarita iti salas. Kanya nga ti pagsarsaritaan da. Tinasahat, aglumangak iti likotan ti rito. Denggat noon niya ti pagsarsaritaan da. Awan mo ti makunak iti asawa, kaanakan. Unmat nga minantilagring, nagagatmot ni Gabriel, saan nakabaybayan? Dakkel pa yung ti balayaw. Naimastikan ka na niyaw. Denggat tata. Natungpal mo ti karina idikan ka, asaan ka nga agrigat iti danana. Among ka de, bili baklaw na iti asawa, kaanakan. Unmat ante, awan matima ko na, tanaga sa tak iti asawa. Adalaog man ti madlaw kukan kuhana, kaanakan. Kas na di na amo ti ar-aramiden na, tunggal makit-kita nak dito'y balayaw. Ang nervyos lang, lukas tama kita na kayo, ante. Diba nagkuna na siguro akit, istriktuan yung aging gaita. Lukas ta. Saan naggayam akaguran ang tilagring? Ay, kapanunutak lang gayam tikas dyan. Panagkunam lakay, may mayat nga ta no may sina iti kusina ni antilagring. Apa may sina bakit? Una, tapno komportable ka. Ay nawa, saan na nakasapulan bakit?
Kaslag nervyos ka nga minumakit-kitam ni auntie. Di mo paikit din amo ti aramidem lakay. Saan nila bakit? Ha? Sa gaya man apodot ti daran ang tilagringan na bakit? Kat no dakkel ka no ti bilib na ken ka lakay. Bakit? Nangeg ko tinagsaritaan nyo itay. Ah, nasayaat nga rod no kasta. Tapno di mo panunutan akagurgura na ka ni auntie lagring lakay. Dakkel ti respeto ni auntie kan ka. Di na maaramid ti mangbekkel ken ka. No adaman dagiti gundaway ang nagbalin nga istrikto, at least, kat para matlaang iti pagimbagan tayo lakay. Ante, agkapi kayo ka de? Ha? Itimplahan kayo, ante. Sigurado ka ni Gabriel. Wen, ante. Tapno, makapagsarita tamulangan Saan ka na mabutang kanyak? Saan mo akabutang to istrikto nga anti ti asawam? Saan ante? Okay lang kanyak. Nagbalin kayong istrikto. Basta di nagbagkilan, ante. Noon mo't Uray istrikto Jak maaramid ti mangbagkalan niya. Sabay sa, agbalinak lang nga istrikto no kasapulan. Kan, saan aga puta istrikto kat kagurgura kan. Saan akas jay Gabriel? Pasensya kayo, ante. No, kasi tigaraw ko ide. Talaga lang kami nervyosa. Tamang ano ko na naputo ti darayo kanya. Ken amangan noong tanak ide. Saan ka makangag kanyak no nasaya at lakit di ti aramidam? Sa anak anaungat kunak tumal. Nakitak matamayat ti istoryanyo ka ni auntie lagring kabayatan ti panagkapiyo Gabriel lakay. Ay nawaw, nasayaat kaming kinantilagring ruwen na bakit? Sigurado ka ka de? Uwen bakit? Nagadungarot istorya na kanya kitay. No kasta, saan ka nervyos no makitkitam ni auntie lagring? Saanin ay ta? Naamwa ko na saan nagaya makagura bakit? Kas nakunakken ka idi. Saan nga agungat ni auntie no awan ti makagapo? No nagbalin man nga istrikto idagdat-daton ka kanyak. Dayjay kat para iti pagimbagan talakay. Agbalin lang nga istrikto ni auntie no kasapulan. Uwen bakit? Ita, amukon. Ne, sikan samot ti paypayapayan ni auntie lagring lakay. Ayaw nagpwesto bakit? At siguro iparamid na. Ang mga nagpatulong amang bagkat ka dagiti nakapaso asabong mo, bakit? Mapan ka nga rodon iti ayan na lakay. Tapno makapagbanding kayo mat ka ni auntie. Tapno saan ka nga agner-nervyos no kasta kasangsangom. Ay, nawaw! Numaminsan, agbalin tayo nga istrikto saan agaputa kagura tayo ti may sa tao. No dikat para matlaang iti pagimbagan ti pamilya wenno pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasano nga rod ang mabunag mo dayjay no dadadaal mo't gayam ti kariton mo, Felix?
Sapay ado tayo, Chay. At dati na panunot ka pamuspusan na bakit? Repiram ti kariton mo? Saan? Anya nga rod? Abangak ti kariton ni Tata Melchor, bakit? Ay nawaw, imbes a repiram ti kariton mo. No ripirik pa ilan, sigurado ang mabayagan Ang mga no ipabunag ni Mrs. Riz, iti sabali dagiti bunagag ko ma. Naimbag ano saan nga usaran ni Tata Melchor ti kariton na? Nadakamat na kanyak asaan pa nagtrabaho ita bakit? Tama di ka no tirik na. Mabaling ko nga abangan iti may isang aldaw na dyan. Anya ti masapol mo, Felix. Abangak kumati ka rito mo, Tata Melchor. Saan mo nga usarin ita? Saan ka day? Wen, sanak pa nagtrabaho ita tama ditirik na. Abangak man pa'y karo, Tata. Isublik to yung malam. Ti kariton mo nga Nadadahil, Tata. Saan pa natarimaan? Abangak mo't ti kariton mo, Tata. Saan ko buludan? Abangam, ngam itang aldaw lang, Wen, di ka madangagan ka day. Isublik at agos numalpas ko ti paramid ni Mrs. Reyes. Manungay ti abang na, Tata. Oray, 150 lang. Sige, itag ko ti abang no isublik ti kariton, Tata. Mabit lang nga ron. Nairwar ko ti kariton nga abangam. Tsak makikita ti kariton mo, Melchor lakay. Inabangan ni Felix, tinay. Ay nawaw, apay pailaon nga inpaabang mo ngay. Kasanaw no saan nga agsubli adagos. Di awan to ti usaram inton bigat. Isupay ati 150 nga abang na bakit? Si Kaki di mag... When isupay, agam kasanaw no maperday. Isubli na miladagos. Kita malakay, kagatgatang laang day jay akariton. Uwang ka di bakit? Ay nawaw, kunaklakit di ano insubli mo na ito yung kariton, Felix. Saan pa bakit? Kat no rabiin. Apay ngamin ay apakibiyangam da ita. Isublim ata ang mga nausaran mo't ni Tata Melchor inton bigat. Itad mo matla ang ti abang na nagsaritaan nyo tapno awan ti riri. Wan, madamdaman to. Apay ang madamdama pa'y laang. Inton kwan, malipatam tumanan. Wanin, mapana ko. Tibayad ti abang na ay. Ada dito yun. Itad mo abuo. Di mo ibaga alukwam jay lakay. Nalakala ang ti 150 asingir na kan ka. Tata, isubli kong ti kariton mo. Agyaman aklaw na Tata, ha? Tingay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko, Tata. Ay nawaw, apay ngay. At nga min ti emergency anang usarak iti kwartak, Tata. Sige. Awam maramidak maumpay ti kwartam. Ay na, agyaman aklaw na Tata, ha? Di ka madanagan ka din. Taitid ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akastoy tinagbanagan ti kariton mo, Melchor lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, na perdi matan. Huwag agpaisaw. Sigurado ani Felix ti nakadadaol iti dayta. Sinobraan na siguro ti inkargana. Si Kamat, apay adi mo kinita idi insublina. Rabi nga may lang insublina bakit? Nagsip nga ito makita di. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayadan kindi at 150 nga abang? Dinadail na pa'y tikaritong ko. Anya ti kunam lakay? Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kuha bakit? Ti kunam kanyak idirabi katintadnan. Pasensya kang bakit nagulbura mo tayo. Amok ngamin nga agong kano maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakano ngamin ti emergency anang usaran na iti kwartana. Anya kalakit di mo't lakay? Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y nakaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy.
Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana. Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na ni Tata Melchor. Sana pa'y nga intad ti abang ang nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. San pa'y kano ang nakabayad kuna ni Tata Melchor? Pasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaol na, ibagak amang tat iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumboy ita bakit? Nasaya at tapno adda ibayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaol mo. Kariton, Di ka man agar-aramid si ka Felix. si Good Day Jay bakit? Ay nawaw! Saan nga umay ni Nana Tinay no awan parikot? Mapan ka ijay ayanda itamot laang. Itan niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan? Itig kunto, Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda Nana Tinay, itamot laang. Adaman sa lutsudak, kumare. Nakitam ka di, no pudno anadadaal ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod ni lakay ko. Sigurado nga iti sangwanan ti balayo tinangidalanan na. Mayat ba ti kariton idi inlabas na mare? Nagis-istorya kami pay. Iso ang nakitak di kariton. Apay ka di aya mare? Wan ata ko na ni Nana Tinay a dinadaal ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak namat. Ay nawaw. Nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay abong ka di mare. Kay suki ni Tata Melchor di tamyanan, agawon nila kay mo. Kasano nga agawon na, Mari Viola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Na istorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom na niya ti inistorya nila kay mo kankwana. Lakay ka no ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay adagawid ka adagos, Melchor lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit? Ay nawaw. Dagiti sukim ngay. Nilang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit? Tinagduma asukik, awanan. Awanan. Anya ti kayat mo asawan, Melchor. Awanan bakit? Inagawan dito Felix. Anya. San lang at ikaritong ko ti pinardi na. Agraman ti kakaisun a pagbibiyagan ta. Huh? Talaga nga awan ba inday dya tao? Awan. Sana pa'y anabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ay ta, agawon naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka diti kastangar aramidem si ka Felix. Ay nawaw, anya man na ti basol ko king kanina bakit? Di ka man aging didi nga awan amom si ka? Anya man ang ti iso ayan. Apay mo't adadadaulam ni Tata Melchor kadagiti suki na? Koreksyon lang bakit? Saan ko apir-pirgin ni Tata Melchor kadagiti suki na? Basol ko aya, no sakti kayat da pagpakumbuyan. Uray lakay ni Tata Melchor, kabaulan na pay mo ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaal mo? Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul-ul-budam dyan lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka din makita nga imado ti sukik ita. Sa anak tupay na makapag-ina na. Busy gayam ha? Kumusta kayon, Tata Melchor? Nasayaat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix dagiti sigod nga agpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyan ng tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan nga agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki.
Ngam awan ti maramidan tayo na talaga magpiman alakayin na tao. Wen ngam saan mat anasayaat, amapan na kayo dadaulen, tata. Kabaulan nyo pa'y mat timangidoron iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahil na Felix, ila ako kon. Agsapulak langin iti sabali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan ti dinadaal na, tata. Huwag nga ron. Agraman abang nga nagsaritaan may awampay. Idi pa'y napalabas alawas day tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, viola. Ibagak tuman ka ni Mari Nena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay sikamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Mare. Wan mare, mapanak man di tayan na tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaol ni lakay ko akaritunda. Ay, nasaya at mata nalagip na Mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan Mare. Ay, siya akong tinagdesisyon, mare. Anya? Kinisaya ko na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat matken ka no maamuan na Mare. Uray agungat, awan maramidan na kumare. Sa bagay kabutag nakamat ti asawa Mare. Ay, wan mare, padasan nak akalabanan. Agtugaw ka pa'y Nena. Agyaman ak nana. Imayak, taumay ko ito ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod ni lakay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid ang nadadaal. Itad kumatlaangan nana. Ay nawaw. Sobra mati kwarta ngayaw awat mo Nena. Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigatan ni Tata Melchor ang makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka Kinapudno na. Plano may ti mangila ko iti dayjay akariton. Apay nana. Manumat lang ang tisuki ni tatam. Wan ata inagaw mat ni Felix ngamen. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni tatam Melchor. Wan ang kabaulan na pay mo ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro kat suki na amin. Naragsak ka di iti kastangar aramidem Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor, gaputa inagaw mo mat aminan. Pangasim di naksermonan ta nabampanluga ka nagbunag na Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang itong ungtan na kita asukin ni Tata Melchor. Di pa nagkunata siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makawawa mo na kita. Naperdikit di man ang ti karitong ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya ngay ita. Di mo madgayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nawaw, nangusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya? Kasano kat di kamot makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutom ti manong nga aldaw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor. Panunutom ti manong nga aldaw nga inananusan na nga inusar tinapirdi akariton na. Anya ka laki din mo ito, bakit? Kasaladi ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta Felix Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka Felix. Apay Magsakit ti magbakik. Ay nawaw. Kasanumot ngamen kat managing bubukod ka. Di kayat mo kat sukim amin at tao diti barangay tayo. Agraman lakay, agawampay. Bakit? Ilutin na man Ay, saan nga ilot ti agas ti nasakit abagbagim? Yang arod nga Di mo ngamin bukudan ti pagsayatan Ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor.
Dinadaal mo lang nga rodon ti kariton na, agawan pa dagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay, nati masapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasaludsudan no awan ti aramidin niyo. Apay kuma. Mapanta kuma makikumboy, tata, no natarimaanan ti kariton niyo Awanan ti kariton ko. Inlakaw, tawang mo tin pangusarak. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang, ta isutaramatan tanya. Saanan, nakababayin magking ka. Anya ko matipagbaynan nyo, tata. Kaya't ko ti makabawi ka na kayo. Amo kadakis ti naaramidak iti kalabas, tata. Sapay la ko ma, ta itkandak iti gundaway ang makabawi ka na kayo. Limabas magda Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay Marinena. Napanda nakikumboy, mare. Uwan nga rod, mare. Nakitak amayat ti kakatawan da mangidurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da, mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadag iti dakas nga aramid na, mare. No kasta kanayon nila kay mo, mayat siguro, mare. Amom ka di, mare? In pariper na pa iti kariton na, tapno adda kano ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, Marinena. Sapay la kumaa, tatuloy-tuloy matanda ita. Agawid tan, Tata Melchor. Rumabiimot tan. Ituloy tan to tagbunag intong bigat. Dagasindak to pa rin ni Jay Balay, Felix. Una, tata. Ibati tati ka rito dito. Tama usar tumilang itong bigat. Kung gayam, magtitibi ngayon, tata. Ay nawaw. Sobra sama na ito, barok. Saan, tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngabi, agpadatamat ang nagtrabaho. Ay nawaw. Ang iyaman aklaunay, barok. Ay na. May gatangak mo ilaang ninadam at na itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugang tirik na. No awan ti maagrabyado ka tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Naglag ang tirik na. Kinkasla sa anak napannog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na. Amom ka di ba kay? Kabayatan ti panangiduron mikin ni Tata Melchor iti kariton ko. Kit kastaw na itiragsak ko ba kay? Tsak amo no abay. Kasta amot lang tinakuna ni Mari Viola kanya. Mayat kano ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idilimabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao agenggat kabailam. Di mo gundawayan ti padam a tao, tulungam kit di ida, takasken ka, at kasapulan damat iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.